صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. Kamu adenan Kepala Pemerintahan Aceh Besar, malam yang berbahagianya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musabaqah Tilawatil Quran tingkat kemukiman dalam kemasjidan Babur Ridha Alam Ili yang ke-10. Malam yang berbahagianya dengan resmi kamu tutup